Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Ko eke te hui mā tauranga mā ngā iwi take e kia nei ko WIPCE ki tōna rā tuatoru. Nā reira, kua māro te haere. Nā, ko rāu e tahi o ngā tuatahi ki te mahi ki roto I ngā ratonga hauora Māori o tira ki te whakatū whare hauora mo te Māori. Whā te kau tau I muri mai ko whakatū whare hauora Māori hou anō rāua. Nō reira kei ngā pītau whakarei o te motu mai anō ki te whanga o te karere. Ko eke te hui mā tauranga mā ngā iwi take e kia nei ko WIPCE ki tōna rā tuatoru. Nā reira, kua māro te haere I nai Anei. Kei reira ngā pōu iwi a take o te mā tauranga e āta wānanga ana, e āta tau rona ana I ngā tikanga me ngā pūnaha mā tauranga o te ao, me te whai wāhitanga o ngā kaupapa iwi take ki roto, pēnei I ngā kaupapa whakarauora reo iwi take. I kōrero a mārena mane ki ngā māngai o te ropu e manaaki ana I te hui nui nei I tēnei tau, ara ki ngā māngai o te wānanga aro nui o tāmaki makaurau. Kia rongo ai tātou katoa I wā rātou kōrero mo te nui ka meha o tēnei hui. He hui taumata mātauranga nui rawātu tēnei o te ao whānui. He hui anō hoki kua roa e tū ana I a toru tau mai te tau kotahi mano I warau waru te kaumāwhitu. I think you have to feel it to know it, that this is one of these special occasions in the world. This has been 3 years of planning for Te Wānanga Aranui o Tāmaki Makaurau for AUT, and working so closely with Ngāti Whātua and bringing together thousands of iwi take from around the world is the greatest honour we can have. Hei tāsa lesa te heamana takirua o WIPCE, a horangi tūmaki hoki o te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau, ko te mātauranga take he toro whānui, he whakaahuru I te katoa. Yeah, these are not easy roles back in the community. These are not, they're not done in 1 or 2 years. These are lifetime. People have committed their lifetime to this. And so part of it, we have to not only give the mahi some acknowledgement, but also savour, nurture and feed the educators themselves. I te rangi nei e tuari te ana te wānanga o Raukawa I tā rātou rautaki angi tū nei o te whakarauora I te reo. Ara, ko te whakatupuranga rua mano, kua rema te kau tau e ora ana. Mātua rā kia mōhio ko wai rātou. Ne, ko te tuakiri o te tangata, te pūtake o te angitūtanga o te tangata. Hoi no ko te whanaungatanga, te mea hira rawātu. I tōtoro atu ki tetahi wahine no Okinawa, Japan, tetahi anō whanaunga no Hawaii. Nā, ko haereu ki Hawaii, ki Japan, nā te rātou. Ana, ki o tātai whanaunga no te whenua moe ko Nancy he kaunihira mātauranga take, kia whae reo ai, o rātou hapori. We sit alongside education ministers and have those conversations about what needs to be included and how we want to shape the future, I guess, of First Nations education in Australia. Nōna tata nei ko tuhia ki ngā hitori a Victoria, te rohe tuatahi ki te haina I tētahi tireti, me ngā iwi moe a. Hei tohu I tō rātou nā mana motu haketanga. I guess, about time for us to have a treaty in Victoria. Often be these real tokenistic roles for mob when it comes to decision making about us, and this is an opportunity for us to make decisions for us. So it's exciting to see, and hopefully it continues to expand across the country. I tāngā iwi take e wānanga tia nā ki roto, ka taia hoki te puta mai ki te wāhi e kia nei ko te ao pūtahi. E wāhi e taia ai te marea, te hara mai ki te mā taki o te kore utu. Ana he timatanga noi ho tēnei. A pōpō ka aro te titiro ki ngā reo me ngā wawata o a tātou rangatahi. Ngā puke ngā rau, take o te anamata. Mārena mane, te karere. Oe no, ka tahuri ake tātou ki tēnei o ngā tua wahine o te ao Māori nai Anei kia Huhana Linden o ngā kākāriki. Tēnā koe Huhana, hoki mai anō ki te taumata kōrero o te karere I tēnei rā. Tēnā koe. Tēnā koutou e te motu.
E te hoa, te hui mātauranga o WIPCE e tūnei ki tāmaki makaurau i tēnei wānei, kua tai atu koe, i pēhea rā te hui rā ki a koe, ki o whakaaro, ai rā nei, ko koe ana ke te kai tōranga pū kia tai a tīnana atu ki WIPCE i tēnei wānei. Kātahi rā tētahi kaupapa whakahirahira mō ngā iwi take puta i te ao ko WIPCE tērā. Me te mihi nui ki te wānanga aro nui, ki ngā iwi haukainga o rā, kei manaaki nui i te whāmano tāngata te rahi mo tēnei huihuinga e pāna ki te mātauranga, engari e pāna ki te hauora o ngā iwi take. Ai i te pōwhiri ko hau anake, ngā mema tōranga pū i puta ki te tautoko, me te mihi nui ki ngā mokopuna, ngā tai tamariki, ngā pakeke me ngā kaumātua, te ki pai o te whare whakaruru hau o Aotea, mō ngā mahi o te whakangahau, me te whakanui, i ngā hononga maha kei Wainganui a tātou, nō reira kātahi rā tētahi kaupapa nui mo tātou. Tautoko, Marika, ka mutu i reira hau i nanahi, rawe te wairua o te rahui, rawe rawa atu te wairua o te hui. Nā, i whakai koe huhana, i whakai koe kia kapo ake koe i te Bulla Declaration i ngā arawhata o te whare pāre mata i te ata tonu nei. Tēnā tokohia ngā tāngata kua waitohu i taua pēti ana, hea hoki tōna tino kaupapa? Ai, e mihi atu ana ki te rōpū kōkiri i tēnei kaupapa ko Patient Voice tērā, mō te hunga tūroro ko Malcolm Mulholland te kanohi, mō tēnei he whakapūtanga hauora nei ko te Bulla Declaration, taku whakapai ko atu i te iwa te kau mano tāngata kua waitohu i tēnei wā tonu. Engari, kei te haere tonu te kaupapa ki runga i te whārangi pukamata o Patient Voice, me te hiahia hei mua i te krihi me te katono ki roto i te whare pāremata. E mihi ana ki te kaupapa. Me te rahi o tērā petihana, e pīkau nei ki pāremata. Me ngā mema tōranga pū, ngā mema pāremata i puta ki waho, ki te mihi atu, kia Malcolm, ki te hāpori, ki ngā uni ana hoki, i kōkiri i tēnei kaupapa i ēnei o ngā tau, i tēnei tau, me te rua marama ki muri. Ka mutu e mohi ana tāu e nera huhana ahakoa ko ai te tangata ko te hauora tētahi mea nui ki te katoa o tātou. Ka mutu e hoa, nā tētahi ngoikoretanga i roto i ngā ture o te whare pāremata. I whaia i te tūmata nui i te kaumātahi rā noiho ki te whakaputa whakaaro, ki te pire whakahohoro pūāheitanga. Kaua ko te ono wiki, ka whai e te tūmata nui i te nuingo te wā ki te whakaputa whakaaro. Tēnā e hana tēnei kā wanatanga, e te tuki wawe nei i a rātau etahi pire hei ture me te kore e whai wāhi nui o te tūmata nui o te iwi Māori rānei ki te tuku whakaaro, ki te whakaputa whakaaro rānei ki e nei pire nei. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga ne, ko te whakahohoro me te tere haere o ngā mahi. Me te aukate, te whakakapi i te wāhi mo te reo o te hāpori mo tō tātou iwi Māori. Pēnei i tēnei ture mo te fast track. Mo te iti o te wāhi kia puta tō tātou iwi te reo o te iwi, anō te reo o te haukainga, i te rua wiki nahe, horekau tino ki te ngana i te rahi o ngā kaitono. Engari e mihi atu ana kia rātou i puta o rātou kōrero ki mua ia mātou i te komiti mō ngā take taiao. Tēnei mea te fast track, te ture whakahohoro nei, e patu ana i te taiao, e patu ana i te reo o te hāpori. Me ki, he pakeketanga ki runga i te iwi Māori, e kaha tonu nei te aki te whai haere i enei o ngā ture maha o tēnei kāwanatanga. Nō reira kia kaha e tātou mā, ahakoa tēnei kaupapa i tērā oki ko te mātauranga, tuatu i tērā ko te Regulatory Standards Bill. He maha tonu ngā pihitanga me ngā taimahatanga ki runga i a tātou te iwi Māori. Nō reira, kia mautonu mai kia kaha tātou.
Te mea miharo ki au e hoa iwa te kau ōrau o ngā tāpaitanga ki taua pire regulatory standards I whakahē I te pire. Engari kāre te kāwanatanga I whakarongo, ka whakatutuki tonu rātau I tērā pire hei ture. Ka mutu ko te pire whakahohoro puāheitanga nei fast track. Mohio tonu tāua ko Shane Jones, tō matua o te tai tokerau, ko ia tētahi e kōkiri ana I tērā. Ka mutu hei tāna, ko tā te rōpū kākāriki, ko tā koutou o te rōpū kākāriki, he a tete I te whanaketanga o ngā rohe, he a tete I te whaimahi, he a tete I te ohanga, ko tā koutou rautaki mo te mahi maina hei tāna, he mea katakata mā te marea. Meki, ko tā koutou rautaki hou mo te mahi maina, he whakakore I ngā whakaitanga maina a tēnei kāwanatanga I raro I te ture whakahohoro puāheitanga. He a tō whakautu kia matua Shane Jones, ko ia e tā haere nei I o koutou o ngā kākāriki. Nau mai haere mai e te matua ki tēnei taha o te whare, ki te tiaki I te taiao, ki te whiwhi mahi, ki roto I ngā mahi hou, haunga no te patu, te kiri I te onepu, kia mātou ki roto whangarei te ringa prawa, anō ki roto taranaki, ki roto I ngā rohe hoki. Koia tā te rōpū kākāriki, he ara hou, he tirohanga hou, ki te whai mahi tō tātou iwi anō, mo te ora o te taiao, me te ora o te tangata. Nō reira, koia hau e mihi atu ana ki aia, engari, kuhu mai ki runga I tēnei waka o te hauora o te tangata, te ora o te taiao. Ka pai tēnā wero huhana kia whakawhiti a matua Shane me tana rōpū Aotearoa tuatahi ki tērā taha o te whare. E mihi ana kia koe huhana, a koe e takarure mai nei ki te karere I a te wiki, ki te whakatakoto kōrero, whakapua ki whakaaro. E mihi ana kia koe te tuahine huhana Lyndon o ngā kākāriki tēnā koe. Tēnā koe te mana hau, o tira tēnā no tātou katoa. Ka te hae te iwi, kua pute te kōrero I a Waikato Tainui, hei te rua te kau mā iwa o Noema nei. Ka hui kotahi, te neke atu I te kotahi rau whetu te kau. Kai arahi pakehi, kai arahi iwi take hoki. No Aotearoa, āhia, ahi treiria te mona nui a kiwa, uropi me te raki o Amerika, ki roto o kirikiriroa, mo te tuatahi o ngā hui Ohanga ki te ao. Ko te whāinga, kia tui te hononga, ki wainganui ngā iwi take, kia whakatō pūtahi I ngā kaupapa whakangao pūtea, kia rewa ake ai te ohanga Māori, o tira te ohanga iwi take ki te kara matamata. Mā te ariki nui, koini ngā wai hono I te pō, te hui taumata tuatahi nei e manaki. Hei whakatinana ke māna I ngā kupu I puta I aia, o tira I te kīngitanga, mō te kotahitanga, me te mana mō tuhake. Tuatahi, hei enei marama tata nei, whakatūria IAO, he hui Ohanga, he Economic Summit. Tōna ingoa, ko Ohanga ki te ao. I roto I ngā pakanga o mua, ko tērā I aia ngā rauemi o te wā, me te manawa nguha, I te nuinga o te wā, ko ia te toa o aua pakangara. Ko te manawa nguha kei a tātou, kaore aku tohe ki tērā. Heoi, te rauemi o te wā, kei te ao Ohanga. Pea. Kei te ao Ohanga pea, te taiaha matakoikoi hau, māna e wikitoria ai tātou, ake. Nō reira, kia rere noa te pōwhiri I konei, nau mai, haere mai. E te iwi Māori, haere mai ki Ohanga ki te ao. E tūtaki ai koutou ki oku nei hoa kei ngā tōpito o te ao. Kei te pirangi rātou, kei te pirangi te ao ki te mahitahi me te Māori. Ko te kotinga tēnei I te whakawhirinaki o tātou ki te kāwanatanga. Ko tētahi huarahi pea tēnei ki te mana motuhake kua roa e tūmanakotia nei. Iwi ora, ake, tēnei haramai nei. Ko tō tātou kuini e whakarewa ake ana I te hui Ohanga ki te ao I te koro neihana I tēnei tau. Hei tā ruku moana, Schaufhausen, māngai mō te kīngitanga, ko te matua o te hui taumata Ohanga ki te ao, he whakapūmau I te tōnuitanga o te iwi Māori, mō ngā whakatupuranga o a pōpō. Mā roto atu hoki I te kotahitanga me te kōkiri ngātahi. Ka tūtahi te hui Ohanga ki te ao I te taha o te hui kohinga koha.
He hui mā ngā pakihi Māori kia whakaatu atu rātou I o rātou pāinga ki te Marea. Nā, ko ēnei hui e rua nei, te tohu o te araho ka whāia e te iwi Māori ki eke ki ngā ike-ike-tanga o te Ohanga, ki ngā ihi-ihi-tanga o te arahi I te Ohanga, engari ka whakawhenua iho ki ngā tikanga Māori. Nā, ki te hauora I Anei, ko rāua etahi o ngā tuatahi ki te mahi ki roto I ngā ratonga hauora Māori, o tira ki te whakatū whare hauora mo te Māori. Whā te kautau I muri mai, kua whakatū whare hauora Māori hou anō rāua. Ko te ingoa o te pokapū hauora nei, ko taitumu taipari. He whare mō ngā mokopuna me te whakatupuranga hou e arahi ana I ngā kaupapa hauora Māori o te wā. Tākina te karaki o te ao tawhito mō te ao hou, kia tumu te tai, kia pari te tai. Kei ngā mātua ke te rā. Awhitia rātou, haria ki te ngā mahi pai. Nā, te hapai te whānau. More that there's a little bit of recognition that the community can take control of our destiny. He horonga o mata whānui ki rāhui pōkeka me te rātonga hauora o te whatuora. He rā tino tai ore tēnei. Te atahu o tēnei rā me ngā whakaritenga. Ka tika rā hoki te tō mai ai te kaupapa I pui ake I roto I ngā whakaaro o te hāpuri. Kāre ko atu kāre ko mai o te whakatūhana mai ai I tētahi whare. I orokohia mai ai I roto I ngā whakaaro o te hāpuri tonu. Ro reirei whakamiharo atu ana ki te atahu o tēnei rā. Ko tākuta Reese Tapsell I whakakipa I te whare hou. Because as I said, health and education are inextricably linked really. And if a community are going to go forward, they've got to be healthy. And education allows you the opportunity to be exposed to things and to do the best as a community and as an individual that you can for the future. That's why. And this is the good thing about this development, is that this health centre is right in the middle of that golden triangle of Rākaumanga, the Pā, and the Rugby League Club where the community spend a lot of time. So it's fantastic. E kōrero hi ana nā kōrero ko te taha o te oranga o te wairua o te tinana. He mea nui tērā e orai hoki te hine naru. Nō reira, ko enei tūmomo kaupapa whakararahi anei I roto I tō tātou hāpuri. He hono nā katoa ko te hua kotahi. Whakakotahi nei, ko te oranga o tō tātou iwi. Hoi nei ngā whare tawhito o te wharekura o Rākaumanga I whakahouhia, I whakatūwhera e ngā kaimahi hauora hāpuri Māori, tuatahi, mō ā rātou tamariki mokopuna, me te ao hou. Me te moio nei ngā wāmua, he ruma tēnei, he tari ki tō tātenei wharekura. I nā tonu nei, he ruma, he whare tēnei, kia raka manga hia te hapori. Ko te kaupapa rite toni E pāna ki te hauora, E ai ki te mātauranga ke. Nō reira, kia oranga pai o te hapori, te mauri o tēnei whare kiu. Putaka maipi, te karere. Nō reire te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga, ko ia te kai urungi takirua I te kapa mamaku, ko rua hei te maint. Te kai tākaro o te wānei, no Aotearoa ki te waitohu kirimana whutupōro, e tākaro ai ki roto o urupi ara mā te kapa o Bristol. Koe nō rei tiwi ki ngā take hā kina. Ko ia te kaiurungi takirua I te kapa mamaku, ko rua hei te mount. Te kai tākaro o te wānei, no Aotearoa ki te waitohu kirimana whutupōro, e tākaro ai ki roto o urupi ara mā te kapa Bristol. Ka haere a te mount ki Ingarangi, mō ngā marama e whā ki te tākaro mā ngā Bears. Ka tahi ka hoki mai ki Aotearoa, ka whai wāhi tonu ia ki te whakataetai Pacific 4 me te whakataetai Aupiki.
Kei urupi ke hoki a Georgia Ponsonby o rāua ko Liana Makaele Tu'u o ngā mamaku e tākoro whutuporo ana i tēnei wā nei. Nā, kei roto te kapa ōpango i te whakataetai a Ao Hall, ka tīmata a tērā tau, e pakangai ngā kapa o tēnei taha o te ao, me tērā taha o te ao, rai ki te rai, ia rua tau. Ko te ingoa o te whakataetai nei, ko te Nations Championship, te kaumārua ngā kapa kei roto, ka tīmata a te tau, 2021. Kei tētahi puna ko ngā kapa no ngā whenua e ono o urupi, kei tērā atu puna, ko ngā kapa o Senza, Hapani me Fiti. A tērā tau, ka whakamanuhiri ngā ōpango i a Wiwi, Itaria me Airani ki roto o Aotearoa, a te marama o Hūrai, kātahi ka ahu atu ki tērā taha o te ao, a te Noema ki te pakanga ki a Kōtirana, Wera me Ingarangi. Hei muri hoi tērā ka tū te whiringa toa o te whakataetai ki Twickenham. Nō reire tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ko ngā huarere o te wā tēnā kia ita tonu mai ki te karere. Pai tērā waiata, hoia nō reire tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere mo apopo. Tērā waiata ka hoki ngā mahara ki te kura tuarua Western Heights High School, Heights for Life. Koe nā tātou korero mō tēnei rā, tūrou Hawaii.